ده دمکی دا کو فنلندا و سوئد با آواکی فرمی خواستن تبلی ناتوی بن وزیرین دروین امریکا و ترکیه رو نیویورک هفدیتنه که لدار دخن جبو نوچه داوید و درباره دا نها هفکارین من اوزلم یاساک جه ناوندا نوچهان یا دنگ امریکای بمرایو جه ترکیه پیمنیر ما ایوب دمیر جه انقره بمرایو دم باش جو هر دواراجی اوزلم نوچه داوی لجمت چنه؟ بله صالح وکی زانند وزیر ترک چاوشوğlu دروجبری گهشت نیویورکی لبنده کو مجارا اندامتیا نیقاشین سر سوید و فنلندا وک مجاره کی گرینگیا سرکه د نوبرا جوینا بلینکن و چاوشوğlu da vere نیقاش کرن هر وقت چاوره کرن کو د دقیقین پیشته ev جوین پک وره تevی کو د داخویانین دو ین چاوشوğlu نیویورکی وی ev مجاره دست نشان نکرلی پرتر لسر تکلین başkarına Washington'a Ankara sekinici ji aliyedin ve de Wezareta Derveya Amerika ji li ser civînê rasteres daxuyaniyekî neda lê doh berdevkê wezareti Ned Price got ku Cigira Wezîrê Derveyê Amerika Wendy Sherman û Alikari Çavuşoğlu 16 mehede li Washingtonê civînek pêkanîne. Her wiha pispor dibêjin ku tevî ku Ankara u Reveberiya Erdoğan ev diplomasiya tundiya diji endamtiya Swede u Finlandiya pektine le pırtır dixwaze bazırganiye bike ku tekliyên xwe aloziyên di navbera Amerika'da hinekî nerm bike. برای اوزدم از جبو ویم جاری بچم جم ایوب مثلا در باسبونا تفلیبونا فنلندا و سوید بون ناتوی بویا مجارکی براستی لترکیه لانقره بتایبت پایتخت ترکیه او یک چاوات ورگراندن لسر ام ببیجن جاده یا ترکیه و خلق چه بیجه؟ صالح هما بیجم راستی اف مجارهانی لسر جادان زدتر دناف سیاست ترکیه دا bu sedema qayran ekeci yani opozisyon divivari da destilatiye rahne dike dibêje ku yani viyali da tiştê ku derdixînin pêş rastî mesele ka tevayî em bêjin ya navxweyî ya Tirkiyeyê ne eva heftek bû yani ev mijar dema kete rojevê ji CHP hiç daxuyeniyekî fermî an jewek der nekete pêş lê du bes ji ew ê hat partiya baş daxuyeniyeka balkêş da got ku li vê derê ana em bêjin du dewlet Swêd û Finlandiya bi taybet ji xwe dewletên ku pêşketîne di nav NATOyê da jî dixwazin cî bigirin dewletê ku ana di nav NATOyê da ne ji xwe ji bo wan erêkirinek çêkirine Türkiye lazım nîne ku bi şiklekî wiha nêzik bibe belê yani desthilatî dibêje di warê em bêjin ewlekariyê da lazim e bêsekinandin lê ana desthilatiyê ev tişt kiriye nav siyaseta navxweyî ya Tirkiye eva rast nîne yani rexnehinekê li ser ew ê tê ser desthilatiyê derdikeve pêş heya niha jî yani mesela CHP partiya opozisyon ya serêkeye daxuyenek do aliyê wan da der neket lê aliyê ewlekariyê jî ew jî hemama bi wî şeklî temaşe dikin. Ez ê vegerim cem te ez warim cem Özlem yani ji aliyê Amerîka va em dizanin ku siba ber serkirdeyên em bibêjin Swêd û Finlandiyê serdana Washingtonê dikin ve li gel Joe Biden serokê Amerîka bicivin di vê derê da gelo behsa wê yekê dibe ku renge fişarek li ser Tirkiye bibe di vê derbarê de ku endamtiya wan qebûl bike? بله صالح وکی توی دست نشان دکه براستی هم گلک چاودر و همو چاوین ولاتین ناتویه لسر وی جوینه هر وها اف جوینا بایدن اف جوینا بلینکن و چاوشوğlu وک گرینگ او درکه و پیشکا مجارا روشا ترکیه او زلال به یانجینا وکی همو کسان مجی وکی بدنگ امریکا گلک پسپوران را اف روش خواست شیروه بکن و گلک پسپوران را آخفی یک جوان پسپوران ستیون کوک ل واشنگتن دبیجه کو تevî ku Türkiye armanjdeki ku bi şevaza tundiya diplomasiye mina ku Finlandiya û Swêd bike armanc lê di bingeh de xuya dike ku Türkiye bi rastî bi
تماشوان و گفتارین لواشینگتون را آخفه لی هر وها ستیون کوک دست نشانده که کو روشال واشنگتن یا همبری ترکیه نه اوسایه گلک تشتندن ده قومه و دجبریا همبری ترکیه به تایبت لکنگرس امریکی هر کی دوچه برفره و خورتر دبه به تایبت جی سر کرینا فروکین اف 16 باشه اوزلم یعنی او تندبونا هان دبکو ده انجام ده به دجبریه که دم درج ناوینا ترکیه ده یعنی تشتکی و حال واشنگتن هیه براستی صالح شیرو و کارد بیجن کو ev dınavberan ne teni de Washington o Ankara'ydı dınavbera Türkiye u bu tevahi rojavada evi pırskrek o aloziyen demdirej derhine hole eğer Türkiye revşahı demu dest ne goherine. Türkiye rewşa xwe biguherîne li nava Tirkiye Eyûb gelek em bibêjin alozî hene, gelek nakokî hene. Kêmanî di navbena desthilatê opozisyonê de em dizanin hilbijartinên Tirkiye di sala bê de 2023 da dibin gelek pirsgirêkên abûrî derketine lîreya Tirkiye di demên dawî de gelek nirxa xwe de xistiye gelo. Ev tiştên dawiyên girêdayî Finlanda û Swêdê bo NATOyê bandor li ser vê yekê kirine yan ji tevlî wan bûne. Eyüp pırsam işte bu. Dengem geçti te. Bele. Bele. Pırsam işte bu. Deng nat. من خواست ببیجم گلو او تشتن کنها ام ببیجن گریدای مجارا گریدای فنلندا و سویده بو ناتوی زیده ده بله سر ناکوکی و آلوزین که بله ناوا ترکیه هنه؟ Ana nakuki ku derkevin peş rastî dediğine ki Türkiye'na da nav xeteka hilbijartinê da derkeve peş. Yani ji bo wî jî qsedanê ku li tê kirin yani dibêjin heke ev rewşa hilbijartinê ne ba ev nakokiya navbera Türkiye û Sûd û an jî Finlandiyayê jî wê der neketa peş. Yani wek siyaset wek tiştekî siyaseteka navxwayî derdikeve holê. Rastî özlem jî diyar kir ana ev 16 divê derê da jî hin şîrove hene yani hin bêjin çapemeniya desthilatiyê da hem jî yadinê da tê gotin ku mesela vê derê da Türkiye dixwaze ku bazarkirinekê li gel Amerîkayê rasterast çêbike. Yani eva mesela Sûd û em bêjin Finlandiyê wek meseleka navbera Tirkiye û Amerîkayê da wek şiklekî bazarkirinê jî tê şîrove kirin. Rastî vî alî da em tevahî gava didin berçav yani êdî Sûd serî lê da yani Sûd jî Finlandiyayê serî li NATOyê da wê jî vî şundatir Türkiye biryarê wê çi be hin ana çavrêne ku Türkiye rengê xwe diyar bike. بله ایوب دمیر پیامنیر ما ج انقره تب مرابوی و ازدم یاساک جوی درج ناوندن و چین دنگ امریکا تو مرابوی گلک سپاس بود دما. سپاس سالی.